SOMPA. Emiria Bema, already be a friend Mr. Pesu, or ye Juma or Rate Control, Accra headquarters. Any already be a Mekohine da your friend Willie or no see Juma West Tech. Ufri hina ba yankasa. Me free Accra. Okay. Me wa Accra. I fear ya, I want them free me there bedroom no morning. Omoni media asem bi na misusu se omobu me kwasia eni nti media asem ne bedan mo eni mwetiefo na omomwa me eni nti na me bae na eyade ba asem poten minu aba ma me da asepa na edwuma pa wo ye asem nyina ni se me handan wo Willie nchen Willie ewo Teshi Bush Road telephone pole me hu dan bi wo ne hono e na meje dan no edan no jimi fie miensa ene bosome miensa na enye se bia me wo sika nti na me di sa mfie miensa ne de ma no bia nim se mfie mienu ene ede han edan na bebia me ton ade ene bebia fie ne wo no na eben me mfro ka nti o ka ye no na me ma ne di ni witness me so me fa me witness ena ye tena ase ena me di sika no e ma no me nua ba ma mi koji dan na anche na obi tia me na so se o mema ensuo ebe fie ho no mo enso no wan nipa na nka ni pi amfa nkyere me se de o sika na me fu se bia e ensuo bi keke enti mi di tu Willie anim na o si o obeya ma me na enye ensuo bi obeya ma me fine enti mi ame che ni cement 2 bags se na e ensuo bayi e na be fie ho se ensuo to a e ho no mu yiri pa asase ni ensuo sa na de na tie na me ko dry season woni asem no enti mi ma hu but onu mi fiera ne de wo ne dan no wa raise enimo no kosoro but mimi ho no wanye ne sa na onipa no so ntimi anka no kware ewo mu ankyere me kyere so oni se mekwa koyi ne to enti wanka no kware ewo mu no enti mi boss so kyere fiera na pe no so obeya amame no kware ni oni makeasa fine enti mi kyere ne cement 2 bags onje na onfanye amame owi a na metu abadan ne mu o see you mekobia onye o say madam ba wo be ba dan ni mo no enu na hu hia wo ba pe me ya ama ena metu na me ba dan busumi nnan pepepe na nsuo toye midam nyina eyiri mi pie freedom kra dwane akwa abonten akoba bie ni ho no ma mefa me de beko entuma na ebo me mu nadmufo o me ye me dance di me frɛ o mo so mo mbra na o mo mehwe but omo ntimi ama so mi twa video no de send o mo mi phone so week ni ma no mo wi a phone owura adan ena wanye yi ama me nsu abewura me dem ntimi free witness fo nyina se mentimi ntina obiom o so no kro betina efie no hu bi da se nsu ato eyiri wo dem se na me si hwe mimi dem nyina eyiri but wo dem no enyiri intimi ntina ha ne mu biom wo de asesen na fa me balance e ma me e no pa me cho se wo e bi si da we ni da e di kan asa ade we no aba fi ho no intimi de minya abotare obeya ama me minu abe ma minya abotare wanye inso santo ne so so mienu a mi de ma sen yiri papa aden wanye inso san koto me yensa eden ni mu yiri e na me si mi intimi ye na ekoba ne sa onwo na se nyina afo Mintari lucky ni se minyoma mashisha wasoro but mintari de asai papa de chese dan so ni di kanto ye no na minyoma ye fin ama paki nyina egu o se mekwa akosi nsuo ni se nyina nsuo ni nye nsuo keke nsuo a emu ye fa ni se ateche mponchi bini emu toilet roll e de chese area ho no mo no omu hu se nsuo mu na pe no motu bola no mo de egu abonten be good dem ho no mo papa na wo mattress ya da so nyina so tiri nsu ankom mattress ni de mempa no wo soro pant no nsu anka mattress ai but me bag ni me nyoma ne me ba wo me nchen ni books so duko school de nyina fo e ma me sisa kotu gu but ono ni dan o timu de nsu ba kumpo enra de mo ho no mo mi hwese nka papa ibe hu me mobo se me nkwa na me ti o mi nya bibi mboa me tenancy we fi me amanfo ba ya mo beboa me besi senso ni free me dem no no akoto doko no hyehyehye eti dem udi ede na hu so akoto doko no di mi hu ye oko dem ho
odi radem ho mi hu ye na e hye pa ne say bi kura na ye gare ne adua obede hu na e dokono de na ma hu say dokono wo polythene bag ma hu say dokono obi ade egu aboa mu a hu nu sa say polythene bag na nya black na ye colored one yibi anti dokono no say the hu ye ni na mo ni sidi na mi hu ye ajo mi hu ye nti mi frame witness ne ne tena ase orei so obeye onye na me de tu ne say ye red dry season nti mi sika ne de omomodi mbobo nyina no emfa ma me metena ho 1 year na emom no ansa na 1 year ni beso no onfa mi sika ne ma me na me fa nko han dan se na be ya me ne no nya akasakasa bia osi yo wate afi 1 year na so onfa sika ne brada ne manso enne wo china anansisemu bebre me dan ni sika ne ka pe na wo so oye me nya ka sika na semu na wo so oye me enam se sika we ya owura we di be ma minti no oye me ade awetwa me mpoa wa bra na yere wo ye e wo hospital miti me ba bi dwene me ho omo fra me awia se me mbra hospital ade no ode awotwa mpoa minnim ne ntia o aniti na minu abe ma me di asem na ba no e bia na metie fidie so candidate de mu bekom kra na enyesa aniti na medi asem na bana na mo kasa mo nye hwehwe mu ono de betimi a kire ne enti a oye me e bia na me so mi kan bibi e de kire no e bia me nkai enti ne yire wo ade na wo ye me kwati na efie hono mu no me chese me nim po se oba na nyam me nim so oba na wonyim na me nya afi kura wo fie ho me nim so oba na nyam enti ye frame me se membra hospital me busa oni pa no question say de ba asem o se wo fie ra yire se be hwa ade omo frame ewia man kwa ma ne bo 9 me twen ma me fie ra ne ba be ma panyini fie dwuma ban na me bo na mane ye se asem sei na ya frame aka kire me bet me dwene ho a menti ase se oyale da hospital a enye me ni nipa wo so omo frame e de kire se ni kuna busuafo nyina etwa ye ho ahia wo oba no so busuafo etwa ye ho ahia adenti na me no mo be frame but me dwendwene ho na me tinya hwe ma me nko na me kwoti asem kom me nua be ma me ko ya me fie ra yiri wa wo e na ye yi no kese ya discharge no to on that bed so akola nge ni da ne nsa so no mo te reception ni tintini ni tietie nyina ni se ni sika na o be tia ma na be fie no sika ne nso ana ni kunu no wai ofo minua be ma wabusa asem minim ba bia okọ ena minim se de ye ya oba no kro wanya me number de chese minini number minini ni nkomoda minini kra morning na me kwa me baby iti mi shakwala na oda ni nan so no e ma na oye me mobo akwala ketekete na oye me mobo iti mi fa dropping ko fie na me ko face ka na me betia ye me san fa dropping di ni tina mu sisa na nyoma nyina gu mu e na ye ko fie obi a wa wo de e den ya obedidi me serve ne fa na me chene na den oba no se wo se oba no na busuafo wa around busuafo obemma na wale no so busuafo nyina wo area ho enti aden oba no wan frɛ na busuani ana na busuafo na empokua no ni kuno eni ho a wan frɛ ni kuno busuafo na wo na wo be frɛ wo me nua be ma me si asem we gi wo frɛ wo mu bisa wo mo e bia na me twa ntro me ne se me ti asie me nim ne enti nya asem hwe yi me nua ma asem ne se wo ba no mu nyina na mo tentem ho me patcho na be ma no so ani pempenso a ne yire duro se efiri wo kyana ne kyina chi kɔ ne yire betumi anyem be ma no atukɔ ya na owo ho nenti adenti na ni kunu no wantumi ankoyi no ni kunu abusuafo so wo ho na oba no ankasa abusuafo ho na wo mom no obefrɛ wo eno na menti ase no so menti ase me nua ba ma menti ase eso me de me ye me nyame so edwuma asemia no odene me tia ka fa dropping e wo Teshi Bush Road anti-nurse hospital telephone pole disabi hono na okwowo na me kotie sika no eyi ni di ni ba fie tie yi no ba fie no ye ma ne popro ne ekọ computer so adwadie emra wate Odofo me ma wakwa ba eba Abe Herbal Clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell
epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam obarima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe herbal clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe herbal clinic wo hwehwe abe herbal clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 say yo hu and obi de yare ato abrabo so amesebra abe herbal clinic be boa abe herbal matia kan so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de pa ko a woma gidi eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, dia asatman achia tum ya ne pempi metaka no eye SOMPA asempeni pa aha ena sisi ma po menteme nwase wo de bedan ya ye bepe asem no po masibre na ye de amount me ma me enti wo na akoyiri free hospital ho na me koyiri free hospital ho no 400 ena me de koma no 400 Ghana cedi me patcho an no fie bi na enso na de ne ba fie me patcho an me de ni ba fie me self no bia wa wo foforo de wo se wo hwe no na bibia anya fine me kwa share dem na me chane se me wo dem mu hie bibia no wa frame me o see you enti nkwada me chese me omu fesika ma me na me tu fifere kese na se de nsuo no to na etete me no afa me kwada owura yi kai o si so mo ani ebe yi de ewo afa omuni mi wo fie ho no mu nyoma emfata obi ama behind me so ne nyoma be ne te se emfata yes me pra na oba ni be ma hyede mu no mo ya me di okoyi no ba ye no nyemi koyi ni ba ye no mo ya me afa kese adapa eh afa de ko wi ase oba ma ni gina ho no mu de awo twa me mpoa oba na mi koyi ni ba ni so da nu kuchi adenti no dia wo twampoa mini aba ma je wo bisano meni se wo na wo kan ho denti no dia wo twampoa menti mi hu ni enti a wo so dia wo twa mempoa na sika odi koyi no matua wo ka mejiye eno dia wo ni twa mempoa ni nti mejiye enso mi ye senka me di chomo wo makoma mu enso enu nti mejiye Seche se baby omu kwa asore no so asore no Bush Road telephone pole Bush Road station Bush Road osofo na ka tro mu se mimi ebeifuo me pese me nti akola ne re Ghana asore ni din de sei asore ni din na me nkai sofo ni din de sei osofo no minim ni di mi chia se ka me hwehwe osofo no sofo no ye kokko minim no gina ha sesi akra mi hu no Osi asore no fine. Asore no Bush Road, Tashi Bush Road, the kwan no so hono moa, wonsa benkum so. One man church ana. One man church bi osofo no, ye so ya latani. Nigeria ni. Ai. Enti mi chinchi ya se ka mehu osofo no na makwa ne ntia kwakọ busa no. E bia na bibia koso ame no. Wo mse sofo no so ye de yi. Mi ye beifuo nti omo hwe mi ye akwala no. Mi pese mi kunu. Aba no susu bie na no gina afie finfin ka kire me se okọwo ya mani ofe mu nyina se na ye mia mi ye beifuo dakro ba ko metin kran kasa papa ma ye mi wo se mentin kran mi wo hono mo kasa no mo kan
nkrakasa no mo ka de kyase me nti ka betu wani de o man ka won kra mo ka wo twi mu na kyerɛ me na sɛ wo se adu ba bi o mu di nkomo a o mo ka ne nkran so ayo so won te kasa no me pa cho ai wo te kasa no pa me te pa ɛna wa yo se won te ane te adu ba bi ya no mu twa wada papa me ti nyina ne mebua o mo de mebua o mo me mpɛ mo bɛka se obi na aka kyerɛ me nti ne wo se mebua o mo de mebua o na ne me se me fi ne de me fi dakro mi wo ho no mo kwasia da bi man kwa asori mi sinyoma wo mi den anim no mo church member bi eba efie ho no mo oba ya nani bo mi so wa pe no afre mi fiera na yire Abigail ewo aye na ye hia na mi olololo aye na nye shiele gbeye ne ka yo na fe ota ye hia enye mi nwa awula na ye hia na mi olololo esane nye shiele wo yakọ na shi bia ne ya asemu nyina na mame tete wonyami no okay asemu nyina na say Abigail beifu we da so ti fi ha mo mpa mo ne mane nko o beifu wa ye altar ewo mu fie o lo di nsu ogugu so no mo mpa mo ne mane nko mo so mu odio na mo jasa maami we say e na ti fie we mu eni dia me hu popu ya na me ka che Nyankopon se rade ma me abotale because na me beka konkonte nti na bibisi ko fanso ni be hie tugu ne so bibisu se nya abotale nti me ya ne tentente me fie wura no ni senior brother e wodan na chi ho na me kobo na ma na mi so fa kre bra na beti asem bia e koso wo bra wo ho ye me dance ni wo bra e bo me be ye nyina wo gina ho wo TV Besheni obi susu na church member be fie ho no ba be ka kire me hwe se papa yi be ba be busa ewura na asem ono susu amba o si di kan me ba wama omudi meni wo fie ho papa eke dra menum ewu nti mami de bufuo ni enibre ebodua de san me ho se mimi ye beifuo na me beche mo ba ama na already a enso kakraka na da omudan na chi o na ya gota na enso ni yire be fie ho no mo me samai omo ne me nyina de manso no se mi ye beifuo a enso ni no pa bia onfanye me se mi nye beifuo so na se ni mu guase e no mudi egu mi dia me onye ni obe ne momo wia ankola no me de ne daase anache so bodua sa pepe na me de ma no ka me body sign me ho to omadane ana omu ka kire me se omu de asem no koma mpanyifo ne afre me ma twen besi enesa na dwi na mpanyifo ne be fre me dia minim ma me na wo baifo ampa me ye de mewu oforisuo nenti ya na ne ye be na ya nti o mu susu so wo baifo yi mi ko fia okra mi no obi antene fie ho ani nkomoda obi oni mo area ho no mu ni me mi pie fie na me koton ade age na adwo mi ba na mi rade mo mi pie bie mi no obi antena se ani nkomo ne ba ne yale mi hyede mo be bo pun satam no nsi mi beye obebo pun mi na mi ma ni sika so onje koto edro ma akwala no 200 mi sa owo ya mi sa ma ni sika so onje top pampers no fa mbo akwala mi de na minim se mi ye nya mi su adwuma se na nyina no yesi mi ye beye mi ye we nyina ewie ye no yesi me bi asem si ye mfie be se ni encha ya kura asem si afikura mai etie se akwala na ye wo no no ne ho den ana wo yare fa ye yare fo mi ntu mi nkyere metu afifie ho mini ho biom ti minim ni esi ewo ho na ukofa no free hospital bae no e de be ne sisi ya enti omsusu se wo baifo me kofa ni free hospital ho no mo e bae no me hu hwi bibia nsi me hu bibia nsi me hu hwi ti se wa boduas dia san ho me body sign me ho ususu se dua no be ya adwuma ewonyame se me be ye adwuma padi trese oforisuo edua de ya oti mami edua de ose wo nananom se mfa nyame din hye ho wate mate tu susu se dua no be ye adwuma e be ye adwuma papa be ye nya de ketoa se ye di be ye bato so obi ama be han dan wo bro no so mu ni mi ba bia na mu di be ye bato me so me na mane etene sa wo me so utu ye ode wo balance ama wa fa balance na ma mi sika na di ni nche 1 year 5 months wa fa balance na ma mi eni ti mi di no ko police station sir on fa me balance e ma mi insema me ko ka police station na mi fieru ayi say en tro e na mi twa e na mo si okay sa dia obi anko no ko fa ni witness embra
me di me witness ko ye ko 3 times William to ni lens why me fear run when twemu wo police station ho biem e ho na mo hu ye say o twan tro na mo yere ni gi sika ni mu 6,000 e de to ho no mo maame e no share December ending so the balance na aka no e beba wan fa sika na amma nti mi twa kwan sa no mo kire me say madam fa asem no correct control me coin na me koyi case ni e be serve no dan so ye nyina ye ko share wo headquarters red control headquarters room 3 ni owo ha ne fa ni Mr. Pesu ono no di asem ya kwatena ase na ye ko serve no ne paper no Mr. Pesu number was nti mi so sise omudi nkomo ansa na ye kwatena asem no so mi bo mama ni enyina de kire Mr. Pesu bie na no a o se madam me ma wo 1 week sisa wo nyoma na fifie ho no mo ana me se ni se hunti mi fiera no so bie na no na so no so enkasa o se edan na mi tim na mi si ensuo e fa me no sika hin na me de ma no 4 million penny mi tua sika fia e na me de ma no say dan na mi tim no obi gina ho din e peda no nipa no kwapo so be ma no 700 na mom ni mi wo mu ni nti no onti mi ngi sika no emfiri mu ti se mi firi mu enna obeji se sika no de dan na mo nipa no ehwa na Mr. Pesu ni busa me says madam na dan no wa hwehwe bi wanya bi na mi si ai menya bi enti ru di sika ne ma me nde ya meko o se ene e mi ba 1 week kona kwosisa wonyo ma na mi si na semwe wati bi da sika mi de ko hande enso ye ususu se wo ma me 1 week mi fan free eden ne mo no menya ne de ene na ka kire mi fiera wili no no nko pe besia na se ne enani abridge dan no okuta 700 no onko gi bi wo ne nchen no fa mi sika ne ma me na mi nko na onya kwan fa eden no han Pesu bia na no ka kire mi se ye nya ne sa wo red control Mr. Pesu Accra headquarters room 3 I say ye sa e red control iti mi nko Mrs. Sam nyoma no susu ewia mi frefiera no me hye dan no mu say ma ye bribi wo dan no ma say bribi wo dan no mu ana mi ye ni sa pepepe di kire say mi mpese obeka say mi mendi mra so ne ade ti na wa sam mi no mi ko pe besia na me de so mi sika no so na me de kwakọ ha edan na me yi mi nyoma nyina afiri mu na me kọ na se obi baji dan no mu de sika ne ma me de ko tua besia no enti da ya kọ kan asem no mu si ending na ya 3 weeks pe 3 weeks ni so ya mi friend Mr. Pesu amami adan office sika ne mai o de sika ne ba me fro no aba baji Mr. Pesu it's wunu aba ne me anka be ya mi say Satan wo yi nyoma no na me yi mi nyoma no kọ makwaji besia sesi amene wo kasai usika akam 5,200 besia na me kwaji ye no so with interest na minim so ade ma me ne ya na makwa akotia wa fesika na amame sesi usika akam e wa mo nche Mr. Pesu support fiera no me fre busumi ba ko atwemu busumi mienu atwemu me fre na maami adan onye sika ni bi ena me call office Mr. Pesu asembe na woni mi ken makoji loan dia so sika so kotiaka me fie right na hanom say dan na me meeting na obi ji ne den na se wo fe sika na maami amefra wa na woni me kasasa no sai na wo pa kire wo yiri na wo mpana ne me anka ba yesa enti mi bufu ye ho na lady ba ko frem na me si Mr. Pesu mi du ko kumase mi du ko masompafo ano wonni mu wadwuma mu be kire wadwuma me do come 3 wise men osi ya wo be kwa akọ asem no kwa me nke bi unya ka kire ne se wo de ne ba kumase abasompa me ka kire no wo aha mamie aha mra ye adwuma utie me pacho mi tie o se o sika na akamu no se wo yonko ne aboa kwaku a wokotokoro kasoro etini watumi aba kumase aba asem penipa no what am I say? Ye bejusi come on ten. Osi onti make osi madam ko min kan sem biem. Enti workers ni ba ko no ofre me no osi madam me pa cho. Me fa sem no nko kumasi. Na mom no ko on the boss office na wo no. Ye fa ni Mr. Frimpong room 5. Ko ho na ko kan sem chen person ni boss no. Ampa Mr. Frimpong di me fa also. Me ni di nkomo osi madam ko pesu ko ka kire ni say so auntie me ji usika ma wa on prepare assembly na nko court
na nienti owura ne mpese odu sika ne bema wo no no nko kire wo ho no mo me ko Mr. Kwasu ho no ma o se hwan ne me boss bi wo adwuma mu ha no ma me free ha ko na ko ka kire boss mi say me si mi fa kokko to enne mi fa kokko to o na ono na ye pani wo ho ana mi patro mi nim di mu frɛ ni bisa Kwasu no ono ye pani wo ho mi nim kama kuma to ye mate ni ensamra ni sei enti tam wo muka se wo baifo no sofo no utu anamo kope na kira Kwasu otu ba ye ma mi tu anamo pan so nipa na me kosi ni so na wo so ma mi hu osofo no wa ma mehu no o ka kire me se omo sofo de nsensem bi se no neni nje ho tiznyo na kan ye minimu ni opa cha na me ka cha ni se na media ma bodua san me ho na wamfa nkra nya wo mo se kwa bi so no so de nani hu ba ye dia e wo so otimi tuma wo e se waba so ontuma wo wan kan kire wo mo sa man kan kire wo na me ka kire wo mo se misra omo a be ya ye ton e ba bia mo kwa kire me omo fa mi ko mokola jom kumasi jom kotokraba baby bia la omo nim se ye ton e ba no omo fa mi nko ho na mi konkoto bi na so mo ntimi afa mi anko ho no mo Jesus nyasam hwei asemi waka se nipa de enton wo dwomu o adenti na wokasa sonson konkora pie SOMPA FM yawo ebia na sonson konkora awo kafra yenko Facebook baby adro no ato yawo efi se ye nyina ye nim se ekwa bi so no Ghana ha ye ka dwomu a ye ni nipa dwa ewo ho ye ni nipa dwa ewo Ghana enipa ni bi emma oma no ye yawo enipa ni bi mo oma no ye ya papa ye ni nipa dwomu ho yento nipa wo dwomu o ma me kafra Yenyina ye tie SOMPA etu omutumi twitwa wo mpoa wo kwa bi so omo kan ya si mi madwene nye omo ni mi ya sana mi bufu na mi no mu ye dede wo fie ne nkrofo busa omo a no si se nipa na me be handa no kra no mi kuta mental madwene nye mi nye se mi bodamfo mi wo problem omo onim e na ode dan no ama me eye mi fie wura wili no e na keka kire nkrofo baby a wo ko handa no se gu ani mu ase ai odi a woni twa mi mpo awie no o si mi san enye papa madwene nheda anye adwuma sa no no onim e na ode dan ne maame so mo ti se mi ye deda na mi wo problem eni ntia na de kodi na ma mi ye deda ni de omo nka na nyina echi no mi fie wura no ne bra ketwa yere omo nyina omo ye busuafo mo area ho no mo da omo de a woni twa mi mpa eye me yanti mi ni omo ko so mi kasa ya pa hello Willie what me ka me mo wajo hello Willie hello Willie what me ka me mo wajo wakati no hello eti maame ekwai bisu no wono a wose wo baifo wono a wose wo bodam mabodam wono so a wodewka ode meka na wose gu animu antese nuanu mu nyina be support na na du mi shedem amada na ahomanache no no ma be shedi dem no mo yame really ni bracket wife no kwa me na yiri abefie ho no mo be ka chem se madam eden ne hawo ade na wo ye tu no sa wo ye tu no Yenyina ye tie SOMPA hello Willie what me ka me mo ajo pom te sai o ho te sai ya fremo for isu abo aje me kasa free SOMPA TV SOMPA FM Kumase uni mami ya frenu nya asem hwe obehan dan wo fie o
asɛm aba ne sɛ ɔbɛtena wo fie no wotukɔ yɛ ne balance ɛsɛ ɔde ma no ɛno akyire wabɔ ne bɛyie wo so wɔ saa yɛ bɔdamfo adeti na ɛsɛ ɔka saa kyerɛ no masa me yɛ adwuma me wo sɛ yɛn san frɛ no mo san frɛ no mache so ɔsɛ masa mo san frɛ no eti nyaasɛm hwɛ tie na apɛsɛ yɛ ma wo SOMPA FM. Miji misika ni interest no because Bob bisia and so sika no so e ko han dan nti miji me capital any interest no then no echi no so no mi ko bo mu dua because omuti mi kwa kire me baabi ayi ba ko na wabɔ na chi no obesa abobiem mesi abobiem mu di kire se minimum se nipa mienu e ya ade na oba ko ba wo be pata na mom ne yire mi fiewura no wili no ni bracket to efe no kwame ne yire be fi obeka chem se madam jaidede na wuti fi ha na wo ye na wo kwa wo be handa ne be ma be na be da wo nche wo dem open ei uko ha dan no ai omunyina tama ne yire no wu ya na oda hospital ne de obi ankotua sika yi no me na me kotua yi no but somebody me so semfun ne de omunyina be support wili na de asa na me hye dem amada no na ni nua kwa me ne yire be hye wili yɛhwɛ se benya wili no a tie SOMPA. The number you're calling is busy. Please try again later. Okay. Say ya na ye pese ye hunu. If you say ya frɛ na nya no. Enso so no we me busy ade no so. Ai. Eti wo ba pay. Sesia no. Eti be na ye wo kra ya pa o mo aka ma na ye o ya. Sa bre wo sa bodua foforo. Ai awo no ene edam no. Awo ne dam no. Ene dam no. Ai. No necessary ayo cry ya me ya pa no kwasiebu a wase ebu me de minim se be ya me nya me so adwuma no na akọ wie me bone oh ya semo SOMPA FM. eti se baby a wakọ akọtan na ho nyina wo de nguase na duro metu afiri ho kra se na me wotation me se me wa fie nya Shy Hills ahona makotena kra wose wabodam awose mabodam adwene nya adwuma na me ya atesam nti na me yesi asamba sesi awofro nipa na omma nti no we onu me friend wo phone so eno onu ankasa police for ma me ya we se de na no tie no oni me ye bibia me record nti me record nyina kacha me se nti na wabodam no onim se wabodam obi a wo de meka me dan no sa no ne me kan no ni peso no aye baako eti ansa na ye beja ma badwafo abamu no enwoma ben ne de he boboso baako de ye o ya pa peso okobo no hundua awo ne de mi kobo ni dua ene edam no ni mienu ene ye o ya pa aye me ya pa ene ni bra ne yire asem obeka cha me se me be han dan no be ma ben na abedemu da me suma me han dan se me ye tutu me haida ne se me be fa aduro mu na me de abo me bra me ba na me ma be fi ho no enka mo kra mo beka be ma ma ho no mo so a eno so ada ni mpu atwa nti o mu nyina me bo mu dua na che se de wo be ye bia nyi o mo fe bibia no ho me ya o mo fe me ni o mo so ntina me ko ka o ma se mo ba bia I think of fire na ko no so a chire mu se bia o nya asem hwe de la nyo betina me fie no oye wei na nka tiefo nyina ate ma me fie wura no aso pepen de bi da obi a wa yire kwa de me mpe ne ye no kire se bi kura akwopew eni ewo ni tirim eni akan o kana mampene so asene na nka no ano no menua be we ne se so hwe ne ye no a wo hwe ne ye no a dabi menua be ma SOMPA FM. ensusu sa adwene woni tirim so pe me kora enti sabre de wo ba bia wani hwa ne duabo no mebo mu dua na ye hwe se ye ne abrante no ko han dan e woni fie no wuli no e betwetwe nkomo nanso ye frɛ no na wo fa ye no o se wa ye busy wo ye adwuma kirei ye frɛ no on pese obefa ebomu a